Ngonyama kaJuda ebhodle kwaIsrael kwezwakala bathi ihwanqe lihle likaMaria insizwe engazalwanga ngentando yendoda nomfazi siphepho sezulu inkosi yokuthula ke yathulisa ulwandle lisho kubasobozela uPetro noJohane ubengeyithulisa iziphepho zethu ngobani sazi konke isibatshazwa sezulu inkosi yokuthula owabatshazwa wesifazane waseSamaria wathi zanini nizobona ngitshele konke bizo lakhe uJesu waseNazaretha limlake limumethe iqiniso liyahlaba njengenayiti mtatazeliswa amadimoni acela ushwele uwakhiphe endodeni wafa ingulube nayo uphonse kolwandle bathi umvunyo ovunywa amaciwa wasizwe sakithi kaZulu kwekwamemeza uAndantanzi ethi ngena indawo isekhona kwamemeza usifiso oncane ethi kulungile baba makuyintando yakho kwamemeza uthina zungethi kwanqaba umuso ukuba kuya ngezitha ngabe sesingaphansi kwenhlabathi ugama lakhe lihle lifanele ukubongwa singilosi nabasemhlabeni lile labongwa iJoy celebration eDurban ICC kwaduma amen haleluya uyingcwele labongwa iamazing grace uhlengiwe emhlabana abathandwa kuzalo kwazamazama uSABC kosephilisa ngokhola abanye bephilisa ngamakhathakhatha wonkosi yami yasaba ngaleso sokho ngoba kukuphila nje kwesikhashana umphiko ophikwa abaJuda nethuna lamphika lathi asina kumumatha wadala konke ngezwi mdelo wadela ubukhosi bakhe nezulu wehla wazoba umuntu ebantwini ummemezeli wefeli phakade phezulu kwentaba yemhlwathi basindiswa abanenhlanhla kwekwamemeza phezulu kwezinto zonke wathi lo indodana yamezelwe yodwa ngiyakholwa yiyo Jerusalem antaba yaseSiyoni nawe Ziyona ukulilizela usefikile umsindisi bathi umafa avuke njengendangabane kakholwanga uThomas engakofaka imini emanxebeni umvimbo yakhe ngayo siyaphulukiswa bayede uyesabeka Nkosi yamakhosi inqanawe yangempela Inqanawe yangempela enqubeni igama layo Mzansi Talks izwi lamaciko enkosi mfowethu sebulala kakhulu xa lizayo siphinde sidibana ngakhona kuninzi sazokufunda kuwe xa siyivala rhoqo inkqubo sesitsho sithi enkosi